Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko rwose bigaragara kuri website yabo bamaze gufatira u Rwanda ibihano binyuze muri RDF n'abayobozi bakuru bayo barashinja u Rwanda ngo kurenga ku masezerano ya Washington. Ni kuri uyu wa kabiri Werurwe 2026 Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije mu rwego rwayo rushinzwe kugenzura ndetse no gushyira mu bikorwa ibihano OFAC batangaje ibihano bikomeye ko byafatiwe ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi bane bakuru bazo barimo n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Amerika irashinja RDF gushyigikira ndetse no gukorana bya hafi n'umutwe wa M23 washyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye kubera ibyaha by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu no guteza impungenge nyinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora cyo rero ibi ni ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro zose ndetse rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe rero no mu minsi ishize hari amakuru yaragiye hanze yemeza ko ibyo bihano bitagifashwe, gusa birangiye bifashwe nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho mu itangazo rirerire bashyize hanze. Muko iryo tangazo mu kanya nza kugusomera ryose nta na kimwe mpinduye rivuga. Amerika iravuga ko RDF yatanze ubufasha bwa gisirikare butaziguye kuri M23 harimo nk'ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo systeme zo guhagarika GPS cyangwa se GPS jammers, ibikoresho byo kurinda ibitero byo mu kirere, indege zitagira abapilote drones n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Iri tangazo mu kanya nza kugusomera rikomeza rivuga ko ibihano bya gisirikare cyangwa se ibihano bafatiye abasirikare ba RDF bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo bagize uruhare mu mirwano no gufasha M23 kugenzura uduce dutandukanye harimo imijyi ya Goma na Bukavu ndetse n'ahantu hatandukanye hari amabuye y'agaciro. Amerika iravuga ko ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano ya Washington ku mahoro n'iterambere aherutse gusinyirwa i Washington hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bassett yagize ati Perezida Trump ni perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano ya Washington zubahize inshingano zazo. Turasaba ko ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho byazo bihita bikurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero abayobozi bakurikira bafatiwe ibihano, abashyiriweho ibihano nk'uko wenda mu kanya turarambura iryo tangazo harimo Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se Army Chief of Staff, Ruki Karusisi Majoro nk'uko babyanditse ngo ni Majoro General, akaba n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo zibarizwa mu majyaruguru. Hanyuma ngo hari Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense Staff, hari Stanislas Gashugi, umuyobozi w'ingabo zidasanzwe uherutse gushyirwaho cyangwa se Special Operation Force Commander. Amerika iravuga ko abayobozi bagize uruhare ngo mu gutegura no kuyobora ibikorwa bya RDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushyigikira M23. Amerika irashinja M23 yifashishijwe na RDF ngo kuba barakoze ubwicanyi budakurikije amategeko, gufata abantu ku bushake, iyicarubozo n'ibindi byaha hano mu by'ukuri bidafite ishingiro cyangwa se ngo bagaragaze ibimenyetso. Itangazo ngiye gukomeza musomera rikomeza rivuga ko M23 yafashe umujyi wa Uvira nyuma y'umunsi umwe cyangwa se iminsi mike ngo hasinywe amasezerano ya Washington, ngo bikaba byarateje impfu nyinshi z'abaturage. Nubwo nyuma ngo M23 yavuye muri uwo mujyi, Amerika iravuga ko gukomeza kwayo kuba hafi y'umupaka w'u Burundi ngo bishobora gutuma intambara yaguka mu karere kose. Ibihano byashyizweho bivuga ko imitungo yose yabashyiriweho ibihano muri Amerika cyangwa se igenzurwa na Amerika ngihita ifatirwa ko kanya abantu cyangwa se ibigo bifitanye isano nabo ku kigero cya 50% cyangwa se kirenze, nabyo ngo bigomba guhita bifatirwa ibihano. Abanyamerika n'ibigo byabo babujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose n'abo bantu cyangwa se RDF keretse ngo babiherewe uburenganzira bwihariye n'iki kigo cya OFAC. Amerika yibukije ko kurenga ku bihano ko bishobora gutuma hafatwa ibihano by'amafaranga cyangwa se ibyaha bikomeye ku bantu cyangwa se ibigo birebwa n'itegeko rya Amerika ndetse no ku batari abanyamerika, ko hashobora kubaho ibijyanye no kugira uruhare ku kurenga kuri ayo mabwiriza. Amerika iravuga ko intego y'ibihano ngo ntabwo ari uguhana gusa, ahubwo ngo ni uguhindura imyitwarire iganisha ku mahoro no kubahiriza amasezerano. Iki cyemezo gishobora gukomeza kuzamura umwuka mubi hagati ya Washington na Kigali
Kigali ni mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ihurizo rikomeye ni mu karere ndetse no mu muryango mpuzamahanga. Icyakora cyo kugeza ubu u Rwanda nta tangazo rurasohora cyangwa se u Rwanda ntacyo rurasubiza ku bijyanye n'ibi birego bishya. Turacyategereje ko u Rwanda rugira icyo rubivugaho, turaza kugaruka hano duhite tubagezaho inkuru irambuye. Hanyuma rero itangazo ryose ijambo ku rindi batangiye bagira bati itangazo rigenewe abanyamakuru, Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano abayobozi b'u Rwanda inamagana ukurenga ku masezerano ya Washington ku ya 2 Werurwe 2026. Ibihano bigamije gushyigikira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington uyu munsi ibiro bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kugenzura umutungo w'abashyiriweho ibihano OFAC bafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bakuru bazo. Amerika iravuga ko RDF irimo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23, umutwe washyiriweho ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye ONU kubera ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu no guteza ibibazo bikomeye cyane by'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko iri tangazo ribivuga, RDF ngo yafashije M23 gufata uduce two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'imijyi mikuru n'intara nka Goma na Bukavu ndetse n'ahantu hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Amerika iravuga ko ibi bitero bya M23 bitashobokaga hatabayeho ubufasha n'ubufatanyacyaha bwa RDF n'abayobozi bakuru bayo. Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bassett yagize ati Perezida Trump ni perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano ya Washington zubahirize inshingano zazo. Turategereje ko ingabo za RDF intwaro n'ibikoresho byabo bihita bikurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iri tangazo ryabo bakomeje bagira bati hashize iminsi mike cyane Perezida Donald J. Trump yakiriye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ngo bagasinya ku itangazo rihuriweho ku masezerano ya Washington ku mahoro n'iterambere. Ni nyuma yaho ngo M23 yafashe umujyi wa Uvira uri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibi rero ngo byateje impfu z'abasivile no guhunga kw'abaturage ibihumbi. Nubwo M23 ngo yaje kuva muri Uvira, Amerika iravuga ko gukomeza kwayo kuba hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse no gukomeza gushyigikirwa na RDF ngo bishobora guteza intambara yagutse mu karere. Ni mu itangazo rihuriweho n'itsinda mpuzamahanga rishinzwe akarere k'ibiyaga bigari, Amerika yamaganye ibikorwa bya gisirikare bya M23 na RDF maze basaba ko ingabo z'u Rwanda ngo ziva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iri tangazo bakomeje bagira bati RDF irashinjwa gushyigikira umutwe witwaje intwaro wo mu burasirazuba bwa RDC. Amerika ivuga ko RDF yatanze ubufasha butaziguye ku rugamba harimo nk'ibikoresho bigezweho birimo systeme zo guhagarika GPS, ibikoresho byo kurinda ibitero byo mu kirere, indege zitagira abapilote drones n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibihumbi by'abasirikare ba RDF ngo bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bavuga ko bafasha M23 kugenzura uduce dutandukanye. RDF kandi irashinjwa guhura n'abarwanyi ba M23, kubahugura mu mbabarire mu bigo bya gisirikare byayo no gufasha gushaka abarwanyi bashya harimo n'impunzi. Ni muri iri tangazo rya Amerika bakomeje bagira bati Amerika iravuga ko M23 yifashijwe na RDF hakozwe mu bwicanyi budakurikije amategeko, bafata abantu ku bushake kandi bakora iyicarubozo. Ni muri Mutarama 2025 RDF yagabye igitero ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu butumwa bwa SPADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku birindiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ni mu gusubiza ubufasha yahabwa M23, Amerika iravuga ko u Rwanda rwabonye uburyo bwo kugera mu duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa RDC bibafasha gutera inkunga ibikorwa bya M23. Abashyiriweho ibihano ni Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, Ruki Karusisi, Major General akaba ngo n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira mu majyaruguru, yigeze no kuyobora ingabo zidasanzwe. Nk'uko bigaragara muri iri tangazo, hari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Mubaraka Muganga ndetse na Stanislas Gashugi uyobora ingabo zidasanzwe kuva kwa 15 Werurwe 2025. RDF ngo yashyiriweho ibihano hashingiye ku itegeko
nshingwabikorwa cyangwa se executive order 1341 ryavuguruwe rikaba 1367 kubera ibikorwa bibangamira amahoro n'umutekano n'ituze bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kubera gutera inkunga M23. Ati ingaruka rero z'ibihano, ati kubera iki cyemezo imitungo yose yabashyiriweho ibihano iri muri Amerika cyangwa se yenzurwa na Amerika irahita ifatirwa kandi igomba kugenzurwa n'urwego rushinzwe imari rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika OFAC. Ibigo bifitanye isano nabo ku kigero cya 50% cyangwa se kirenze nabyo bifatiwe ibihano. Abanyamerika n'ibigo byabo babujijwe kugirana imikoranire n'abo bantu cyangwa se RDF keretse bahawe uruhushya rwihariye na OFAC. Bakomeza bagira bati kurenga ku bihano bishobora gutuma hafatwa ibihano by'amafaranga cyangwa se ibyaha bikomeye ku Banyamerika n'abandi bantu bo mu mahanga n'abatari Abanyamerika bashobora gufatirwa ibihano nibagira uruhare mu kurenga kuri ayo mabwiriza. Amabwiriza ya OFAC arasobanura ko intego y'ibihano katari uguhana gusa ahubwo ngo ni uguhindura imyitwarire iganisha ku mahoro no kubahiriza amategeko. Ni kubifuza gusaba gukurwa ku rutonde rw'abashyiriweho ibihano no kuvuga SDN list basabwe gukurikiza amabwiriza ya OFAC ajyanye n'iyo gahunda. Kuko byifashe mukomeze mugire ibihe byiza, ntacyo twarenzaho, turacyategereje ko u Rwanda rugira icyo rubivugaho.